wartimes we need leaders who have shown already that they can manage a country and even Europe in difficult moment of time. And that's why let's use the next days, the next final hours for this campaign to say the EPP family is behind SDS and the people in Slovenia will also behind SDS, behind Janez Janša. Veliko nas je v Slovenski demokratski stranki, jutri nas bo še več. Nikoli ne bomo obupali, nikoli ne bomo odnehali, kajti naš boj za stvar, za Pučnikovo stvar, za domovino, za Slovenijo, ne branimo preteklosti, ampak gradimo prihodnosti. Zato bomo zmagali, zmagali bomo za Slovenijo. Vprašam vas, za koga bomo zmagali? Za koga? Za koga? Za Slovenijo, ki je moja domovina. Bog živi Slovenijo.